Vhukati ha mbudziso dze Phuresidennde vha vho livhana nadzo ndi nga nndwa yo fhiritshelaho vhukati ha Russia na Ukraine. Nao vha tshi sumbedza u saima na nndwa idzo, Phuresidennde vho amba uri lino shango a ḽi nga dzhisia vhunga vha tshi tenda kha therisano dza mulalo. Vha maṅwe mahoro vho ḓivha vha u simesa uri ḽa Afrika Tshipembe ḽi bvele khagala malugana na vhuimo haḽo khathihi na u itela nyiledzo shango ḽa Russia. We are insisting that there should be dialogue. What is happening out there is undesirable. It is not what should be happening between nations. War, violence never really solves any problems. And it is for this reason that we say we would prefer and we insist that there should be mediation, there should be dialogue, and there should be negotiation. Now, I am pleased to continue hearing, and having heard it from President Putin himself, to continue hearing that the negotiations are ongoing and they are making progress. Phuresidennde vho amba uri naho nndwa iyi I tshi khou kwama ikonomi nga nḓila I si yavhuḓi, lino shango ḽi tea u wana nḓila dza u alusa ikonomi. Mirado wa phalamennde vho MP vho vhudzisa Phuresidennde uri tshumisano vhukati ha mabindu a muvhuso na private I nga thusa hani kha nyaluwo ya ikonomi. Ndi mbuno dzifhio dzavhuḓi dzine vha nga ri vhudza zwone uri zwi nga konesa uri zwi kone u manḓafhadza ikonomi yashu, ya dovha hafhu ya dzudzanya zwavhuḓi ha mabindu a vha one o khwaṱhaho a shuma nga nḓila yo teaho. Haya mabindu a muvhuso arali ra ṱanganyisa oṱhe a vha nga fhasi ha nnḓu nthihi, naho a tshi ḓo vha o ima nga milenzhe yawo one ane, ndi zwone zwine zwa ḓo tou khwaṱhisa mishumo ya haya mabindu, nahone ndi zwone zwine zwa ḓo ri thusa uri ikonomi yashu I bvelele phanḓa nga nḓila yo fanelaho. Phuresidennde vho amba na nga fhungo ḽa u shaya mishumo vha amba uri mabindu maṱuku a nga thusa kha u sika mishumo. Vha ri naho muvhuso u na pulani dza u manḓafhadza mabindu maṱuku, fhedzi na zwiṅwe zwiimiswa zwi tea u dzhenelela.